نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga jamaah berhormat, yari kimi kita timatenghog sin programa sin kita niyo sin Nidaul Islam, wayroon dugain maksud ya din sadya karunugan nato in suara sin agam Islam labay ding ha Quran mahamulya iban ding ha sunna sin panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waslong ta sin pupuji-pujihan pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sa sanglitan sa lagu-lagu patuhan na to Rabbul Alamin. Demikian hitukban na to in sa lagu-lagu pagsaraw suko patuhan na to Rabbul Alamin. Sin masi-masi in kita niyo dirihilan pa kabuhi masi-masi ya hanugharaan kita niyo sin mahasud si mahatingi Allah subhanahu wa ta'ala sin mga kaukunahan sin kita niyo day naman di hadunya labi-labi na mahinang nato tiranan mahinang natudan pahikasan niyang sin kita niyo haadlaw susungon haadlaw akhirat amuin paghulaan sin kita niyo hulaan kakkal salama-lama dayn dito hato murah-murahan in kita niyo manaykod sadya kita no di hawawo sing gumi mui pahula kakkal bangman in datungan sing kita niyo katan amo in launta ya angan singkatan amuna in surwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato yung pangayon na to mga kakasiku haagam Islam na harum ini launta sa ta kya tagnaan na to sin limaway dumyaon pangadjian sin kita niyo kahalkaan sin tauhid karna amoy ini impuunan amoy ini inhatihon sin biakato tanyo ipon sin Allahu subhanahu wa ta'ala in parayawon na to in panindog na to hadaakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala pabuntulon marayaw in akidah in panawhid sin kita niyo karena bang ini malarak mga katote manghuran mabatal siya kalamuran siya sin uno ikababatal kanya na tanto na sadya mahinang imano siya in taghinangan kanya in sa lugi mano siya bihan na in tungod sin pangadjian sin kita niyo muna in pagtaon al-qawaidul arba' tawakan in upat atulan amin wajib iingaton sin ipon sin Allahu ta'ala amo in labay deng ha kallam sin Allahu ta'ala misyabot niya halom sin Quran mahamulya no in upat atulan ini siyunuan niya atawakan in siyunuran niya amuna in al-usulus salasa amo ibiyakto sin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Demikian in ini amo in launta biyaktul sin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah amo na imbi mga habiyayaon amo in launta ini yuudjo sin kaybanan diarang laydang layan nila pabukon marayaw yan na sin paggulal wahabiyah na diyong nato na pa mga kaguruhan sin kita niyo mulya in mga magdanglay wahabiyan inyan deng ha mga impuunan niya panagnaan niya inagdanglay hayan amo na in mga Shia
madual ha mga ahlut tauhid na yan. Hati ko hasabab sing kaawam kaywanan mano siya maningod-ningod. Di nila kay nga ta mangunay pagtakon Wahabi. Bangta dungdungan marayaw in Wahhab ini hambok ini ding ha mga kangan-nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala Wahhab. Abang nato sadya dungdungan marayaw. Na adapon imbiya mga niyasab nila kan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bukon marayaw ilaw nila tinya manglarak sin agama Islam manghindo sin bukon ding halom sin Quran mahamulya. Bihan indaawan nila, bihan ini pasampay nila pa mga tao awam. Labi-labi na amin kulang impanghati. Nain kita ni isa pulang impanghati pamaham bukong kita ni mag-us-us magtuy. Suway hipangarunan to day sabha mga silamatan nakapuso sin ilmu lagi impiyagpusuan nila sin ilmu yaon amo in mismo dun haon piyaturunan sin wahi mismo piyaturunan mismo amilong ta puunan usulan sin agama Islam ang hariin bihan mga kakasiko agama Islam. So ini ni maniutiyo basta-basta sin kita niyo long ta mataod ding mga nagsyarah sin kitab niya amin upat atulan ini ding mga ulama gaggil sin kita niyo na sambil tiyak naan sin muallif rahimahullah amuna longta in Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab nangindua pa siya hamanga sila talibul ilm atawakan hamanga sila makawassa tawakan hamanga sila makarungog ding hamanga biyak to sin يريد أن أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكره وإذا ابتلي صبره وإذا أذنب استغفره فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Na in Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala in siya nagbakto sin mga kakitab-kitaban kamatauran ding hamang kitabut tauhid kitab manunjuki papagtauhid hasupaya sadjimano siya mabuntul ini'tiqad nila mabuntul impanawhid nila pa Allah subhanahu wa ta'ala makalayo sila ding hamanga hinang kasyirikan hinang kakufulan biyahan in da'wa sin Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wala siya nagdasin na milong ta madhab bago biya siya namin da'wa sin kema na law ni ang madhab law na madhab wahabi wayroon madhab wahabi mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na hikabisara sin kami lugay na mo long ta labihang po tahon long ta hula Arab long ta Saudi Arabia wayroontud kami nakarungog kabtangan atawa kang panghindo sin mga kaguruhan sin kami din dito hato amin biya sin pagkarunungan na to biyaon Wahabi inini madhab sin Wahabi wayroon adapon napun din dunhaon in upat kaimaman adapon in madhab in Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab amuna in Quran wa Sunnah amuna in Quran wa Sunnah qala Allah wa qala Rasul bang natubya mga dungdungan marayaw batbaton in mga katan nagkabaktul niya di makakuha ding qala Allah wa qala Rasul nabiya na sinini pangadyon sin kita niyo tiniyati alif sin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bukon in ini longta ding ha mga kiyawa na ding ha akal pikilan niya dahing pikilan niya adapon ini ni kiyawa niya dahing ha Quran mahamulya amo yan mga kiya kasi ko agama Islam na yan yung pangindua kato niya nung niya pangayoon ko pa Allahu Ta'ala Tuhan mahamulya habang mayan pariharaon niya rakaw ta niyo tay manghud ko dahin di hadun niya dagpak paadlaw akhirat uno pa
wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Iban piapak barakat niya ay piapak barakat sin Allah Ta'ala in kabuhi mo o kau tay mahud ko agam Islam hauno-uno na sadya kau binaybayan hauno-uno na sadya kau hula iban masa bangman papagbarakaton sin Allah Ta'ala ay papagbarakaton in kabuhi ta in rejiki ta in paghula-hula ta in tubuanan ta ay in katan bangyan simong imbarakaton haon tanto na sadya magparuntungan magkasanyangan ikitan yung mga kakasiko haakam Islam hangkan suway sabi pagpanginduata pa mga katawtay manghuranta mangman piapagbarakat kay masin Allah Ta'ala in pangalta mo in pangumulan mo ay inkatan misan pengkaunan na inyaon biya mga karurungalan mo kabubungsihan mo atawakan siya long ta mabungsikay mo bihan na biyan in pamandu ka to niyo sin agam Islam bukon sampangon sin bukon na mapatot bangkong ini na sintay mangud mo ayo mo sab sampanga sinamuin kangi anday sab na ampana di magamo mga kakasiko agam Islam kita niyo in Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab mataud long ta mabungsi mataod maduwal kanya labi-labi na mga nagdarasin tasawuf nagdarasin pagkasufi karna nahinang persababan naruy napupo in kahinang nila doon long tahawak to pa nakauna hawak to amin Hijaz karna in mga Arab amin long ta sa amin long tahazaman niya na timaud in mga kuburiyun timaud in mga magsusumba pa mga kakubul-kubulan magtawap matubihan pa mga kanunuk-nukan atau pa mga kakahuy-kahuyang bihan pa mga kajinjihinan nahinang sabab sin Allah Ta'ala in Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na namu po isinyat to bihan mga kakasiku haagam Islam abya din sadya in mapabuntol imanu siya haitiqad nila marayaw amoyat yung pangindua kato tanyo kaymo wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakara iban mangman iban bangmayan piapanjarin niya laungta hinang kau ding mga ipon sin Allah Ta'ala apabila katukbalan nikmat karayawan magtuy siya magsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa idha tulya sabara bang siya dagpakan sing kasabar isab na ay bang siya dagpakan si mga uno-uno na musibah, uno-uno na kasusahan, karukyaan, panandas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, magtuy-tuy siya magsabar pa Allah Ta'ala. May tayat to hipang induay mga biyayat to sabab mataod mano siya di makasabar apabila datungan na sila sin aramala. Datungan na sila sin tatandasan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mapi mo na dun haon aun waktu na maluhay magbisara sin kasabar pagsabar ko tay mangud aun waktu bang kita na datungan sin yan na mapi na rin dun han matukas na tud kita biya diin in sabarta mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala wa idha adnaba astagfara iban apabila siya makahinang dusa makahinang kangian makahinang langga syara pa Allah Subhanahu wa Ta'ala magtuy-tuy mangayo siya kaampunan niya piyang indua ka to siya bang maning kita matar bilang ng hamanga tao biya to sa mataw ding hamanga mano siya magpakahinang dusa biya gaan nilara wala nilara ya hatay sambil na sadya mabiyaksa na maghinang simbar dusa sambil na sadya dagpakan sing kamatay di makapangayo kaampunan di makapangayo kamaapan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bihat to mga kakasiko agam Islam na kita niyo murah-murahan kita niyo amuin kabu ni taymaon sin Allah Ta'ala in panginduan niya na mabiya kita niyo hayat to amuin di magparuhon si mga kangian na sa atin mga yato nasabot long niya amunat to imbiya mga ini inlong tapuunan at hikasan niyang sin mano siya mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Na rin ha sababit to, rin ha mga inihi biyaktol sin hambuok long ta
Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amo na ding ha mga ini amo in al-qawaidul arba'ah. Tina atulan atau upat atulan siyabot sin Allahu subhanahu wa ta'ala ami halom sin Quran mahamulya ami in patut long ta ini kahararu ingaton sin kita niyo mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkahabiat to nasabot in kalagbuan kahalgaan sin tauhid naswere sab ingatunta in bangkya lamuran atawakan kya lamuran kya suran sin hinang pagsakuto na mahinang parsababan hikabatal sin longta sin panawhid sin kita niyo. Amoyat to mga kiulungan sin Allahu ta'ala salta na tumtumon sin kita niyo in hinang pagsakuto patuhan amunay ni in sa laggo dosa dia ampunon sin Allahu subhanahu wa ta'ala apabila manusia nawapat siya dun haon na di siya ampunon sin Allahu subhanahu wa ta'ala biya na sin parman sin Allahu ta'ala inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Amo ini parman sin Allahu ta'ala sa gunaton in Allahu ta'ala di umampun hatao magsasakuto hapag ibadat kaniya. Sumarawa mga kakasiko akam Islam ampunon niya in uno isab dusa mapuwas daing hapag sakuto. Mapuwas daing hapag sakuto ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang niya kabayaan karena siya intagdapo singkatan siya makapagbayabaya pasuro nen ipon niya palom sin suruka hawlon nen ipon niya ding hanar ka jahannam karena siya intagdapo siya intuhan rabbul alamin. Adapun intautod na kahinang sing hinang sakuto hinang pagsyirik wayroon kaampunan niya. Wayroon kaampunan mga kakasiko akamis dabang siya nawapat tunhaon direct siya makatukili papinar ka jahannam piya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadaing hasababiyat to wa dhalika bima'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah ta'ala fi kitabih. Na in parkala amo in wajib subay ingaton mo mga tay manghud ko akam Islam lapay na ingin hawa barasin kami amuna in umingat sin upat atulan na sabbot sin Allahu ta'ala halom sin kitab niya mahamulya. Uno yan inding ha mga atulan panagnaan al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Amin. Subay mo ingaton habunatod in mga tao nagkukufur. Kufar amo in mga diya sila nagatuwang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangangahagad silat nangangahagad iban tiyatay ma nila habunatod in Allahu ta'ala siya in Tuhan tunggal tagpapanjarihan iban taghidjatulan tag-amulahihan sinkatan tan makhluk. Sumarawa mga kiaulungan sin Allahu ta'ala bunatod wala dain mga yatto in pamarat saya nila yatto habya yatto wala da nakapasod kanila paka-Islam. Wala da nakapasod kanila paka-Islam. Unin dalil biyari in dalil baita sin Allah subhanahu wa ta'ala wad dalilu qawlullahi ta'ala قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Indali man sin Allah Ta'ala pamunganu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamanga musyrik hisim mga musyrik amin nagsusumbah sing kabarhala-barhalaan. Manuwain ding Allah subhanahu wa ta'ala nagtutuhan sila
madwa ining Allah subhanahu wa ta'ala sumbahon nila bihan. Na inasubo baytay Muhammad in mga sila musyrikyan hisiu in Tuhan magdirihir rijiki daing hataas langit iban daing hagumi hisiu may kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard hisiu yattu hisiu naghanug hara sin rijiki daing halangit iban sin daing hagumi uno pa amman yamliku sam'a wal absar iban hisyu intagdapo sin pangdungog iban sin pangita hisyu intagdapo hayan wa man yukhrijul hayya minal mayit iban hisyu in magpaaon sin kabuhi dain hakamatay wa yukhrijul mayyita minal hayy iban isab magpawuwa umig sin kamatay dain hakabuhi wa may yudabbirul amr iban isab hisyu in mag-ihidjatul singkatan pakarajaan kunin jawab nila fasayaquluna Allah inain jawab nila inin sambung nila kay mo na in mga musyrik yatin jawab nila yasumo si mga yatto fasayaquluna Allah ini pamung nila in sambung nila Allah ay Allahu subhanahu wa ta'ala na pagkahabi yatto pamung nila na mamarat saya sila kaya hagad nila mga yatto na pamungan kanila faqul afala tattaqun na pamungan kanila Muhammad sallallahu alaihi wasallam uno di pa kamu mabuga hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kamu magsakutukan niya amo yatto yasumo sila balik na tanda makna niya mga kakasi ko agam Islam in pamarat saya di hayni amunain tauhidur rububiyah ay in tauhidur rububiyah sibuin kita niyo iban sinduwing agama na mamarat sa sin tauhidur rububiyah subumang isin nagpapanjar sin langit isin nagpapanjar sin gumi isin magpananaw sin ulan isin in magpararatong sin katan magpararatong sin rijiki Allahu subhanahu wa ta'ala na imanga yatto di yatto mamarahi wala yatto kiyasun sila paagam Islam karena himinang da sila suluhan himinang da sila namiinlong ta nabagsak sila hamuin pagtagon tauhidul uluhiyah hamuin mamarat saya pakatunga sin Allah ta'ala hamuin siyaray mapatut susumbahon pagtag-ipunan wayroon na dugain amurin Allahu subhanahu wa ta'ala yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala wasyirku huwa tariqul halak والتوحيد هو طريق النجاة فإن من لقي الله موحدا نجا وأفلح in pagshirk mga kiaulungan sin Allah ta'ala tin pagsakuto patuhan amo na indan pakabinsanaan tariqul halak dan pakabinsanaan bang nagsakuto in Allah bang nagsakuto in ipon sin Allah ta'ala mano siya tanto na sadya nakahinang na siya sin kabinsanaan nakahinang na siya nakakatto na siya paran pahikabinsana sin siya di pa dunya asal pananamun na sin Allah ta'ala kanya wat tauhid ampain tauhid mga kiaulungan sin Allah ta'ala amo na indan isap pakasanyangan hangkan lawan bukun sa tauhid in hatiyon nato in ingaton si kita niyo mga taymangod ko agam Islam subayray sa hatiyon nato in lawan sin tauhid biadin bang uno hasupaya makaanib kita niyo karena in tauhid apabila nasabot sin kita niyo apabila kialamuran sa sin pagsakuto patuhan ni mapamatan in panauhid nato bihan so amo ato in pagtauhid panunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala hapag ibadat kanya inya tamunat tu indan pakasanya ngasin ikaw iwan sin ako nahisiyusyo fa inna man laki Allah nahisiyusyo in mga in maramagbak sin Allah subhanahu wa ta'ala in siyan muwahidan tinya halong panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon tud sinaksakuto patuhan na insayan
naja wa aflaha. Insayan na salamat siya, iban insayan nagparuntungan. Nagparuntungan na siya simparuntungan sa lagu-lagu. Nalapas na siya ding hakabinsanaan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Amo yato adapon in syirik na daan pakabinsanaan na hisiyu in hipagbak na isab. In Allah Ta'ala halom siya ini sinlawan nito halom sa isang pagsakutop Allah Ta'ala na tanto na sadya in siya yan na mabinsana. Adapon bang siya halom panawhin pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagparuntungan na siya, nagkasanyangan na siya rin dunhan. Na asyirku najasatun idha dakhala al-ibadata afsadaha wa ahbata thawabaha. Fayajibu ala al-muslim an yahfadha nafsahu min at-talawuth bihi. Na impagsirik mga kakasi ko agam Islam, bukon kita niyo biya mga bang kita niyo makarungog, makasabot sing kalima shirk atau syirik yan isablong niya nanirik-nirik in mga tao yan. Wala nila kay ngatan inyo la sakatu tanu si mga kaguruhan na tumulya. Unong hati tayo mana si shirk in ang kalima Arabiya amo na impagsakuto bang mga pabahasa ta pagsakuto aminangam mo limbang in Allah Ta'ala hapag ibadat. Na in pagsyirik ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala najasatun. Insani najis lummi idza dakhala al-ibadata apabila siya yan makasud siya makalamud pa ibadat afsadaha malarak niya in ibadat yan larakun niya nahangkan ayaran na to in ibadat sing kita ng mga kapalangon ko agam Islam naglando na kita ng nag-ibadat karena impuhong na to daw hatun na to hangkan kita nag-ibadat in kugbaya in rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sakali wala kita niyo imanib wala kita niyo amuin limayo ding ha mga hinang hikalarak kanya biya na simpag sakuto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amuyat to mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang siya makasudyan na malarak iban mabatal impahala ni maglawag siya hadlaw mahuli bang nakapakain ibadat niya fayajibu ala al-muslim in wajib hambuk muslim biakatu naguwal kita muslim an yahfada nafsahu in parihalaun niya inuno in parihalaun niya in ginhawabaran niya daing hauno minat talawuth bihi parihalaw niya ginhawabaran niya daing ha kalummian sin hinang syirk kalummian ding hinang syirk hasupaya di siya maglawak sin amal niya hasupaya sampurna intumbas karayawan sin kakahinang niya impanawhid niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na alladhi yukirru biwujudillah intaw nangangaku siya nagkakahagad hakaon sin Allah Ta'ala lagi bunatod siyara wa annahu khaliqul alam wa annahu alladhi yudabbiru umura an-nas wa yusarrifu shu'un al-kawn wa iqraruhu sahih walakin la yakuna bihadha musliman hatta yu'mina bi annahu la yastahiqqul ibadata siwa wa hatta ya'buduhu wahdahu la syarika lah na intaw nangangaku siya matan nagkakahagad siya hakaon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi bunatuod siya in nagpapanjari haalam wa annahu alladhi yudabbiru al-umura an-nas iban siya in naghihidjatul ha mga pakaradyaan sin mga manusia wa yusarrifu shu'un al-kawn iban nag-aamulahi amintuhan nag-aamulahi ha mga pakaradyaan sin mga piaon niya at masin mga piapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk naun wa iqraruhu sahih na in pangako niya yan sahih ipangako niya yan iman bunal buku natin niya bukun ula-ula sadya
Wayroon pagduarwa sawa isab sumagawa di pa siya inyato mabilang matan muslim. Di pa yato mabilang matan muslim na matod biya yaon kato taniyo. Inako inilaw niya muslim sa ini ako. Sa nganda kuman. Sa mayta di kato alhamdulillah nangahat kataan imangayat in Allah subhanahu wa ta'ala may nagpapanjari nagdihil sing kabuhi magtanso sing kamatay ay ingkatan tanya pia parat saya sing kita niyo kataan. Nadi payatu mabilang kita matan muslim matay mangud ko agamis labang hat isaya jayato. Hangkan mataud kato tani magdaraawa sari na long niya in tawnya di ako maging hinang sin mga sambahayang puasa bang malong niya imarayaw in pangahagad ko malano in pangatayan ko kinangangandol ako nangagad ako patuhan pa katunggal niya na imangayat to tay mangud ko bukon payat to laung ta tarbilang mabilang matan muslim habiyayat to in pangahagad niya iban pangakon niya biyan sa mayta hatta yu'mina bi annahu la yastahiqqul ibadati siwa sehingga suway siya magparat saya sehingga siya suway magparat saya habuna turwayruun mapatut pagtag-ipunan duwa inding kanya so ayat to na pagtag-ipon kaw matan pag ibadat kaw pakatunggan sin Allahu subhanahu wa ta'ala bukon harila sadya bukon law mahapangatayan sadya yasin mga inyan matauding ha mga kaymanan inamin in pag-iman nila ha pangatayan sadya bihan uno ba wa hatta ya'budahu wahdahu la syarika lahu iwan magtag-ipon na siya tunggal kanya ay tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya wayroon sa kutulimbang niya so may biyayat to mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita mag-ibadat, naglando na kita, napalandoon tanatod. Ayaw tanadihilan sa kuto, ayaw tanadihilan limbang in Allah ta'ala tungod parkala pag-ibadat. Di tanahinangan suluhan pa. Karena in Allah ta'ala di na maghajat suluhan. Di na maghajat amin suway pa on iban. Suway pa pang miyakato on pa second person atawa kan representative. May na. Di magkaliga may di yato kagunahan sin Allah Ta'ala. In kagunahan sin Allah Ta'ala paipon niya manuituyan sila. Direct sila pakatunggal sin Allah Ta'ala. Bang on hajat nila wayroon makarihil. Ang wayroon makagaus dumihil simpya ngayon niya yaon. Tupot din Allah Ta'ala na suway humarap siya patuhan tarabul alamin. Ay mana niya talabul qurbati wasyafa'ati minal aslam aw sawabi mga labi-labi ni mga musyrikun na kauna naon ding ha mga in sila magpangayo tarang magpangayo sapaat ha mga barhala syirk nabi ada sinji majatu kato tanyo matod pa ding ha mga ipon ding ha mga katawtay manghuran hadahumullah mangayo sapaat pa mga kanunuk-nunukan mangayo syafaat pa mga kakubul-kubulan, mangayo syafaat pa mga awliya, mangayo syafaat pa mga salihun. Ay kataan in pangayuan nila. Mainkan in tupot din pangangayuan Allahu subhanahu wa ta'ala. Na amo ini al-qa'idatu thaniya in atulan hikadwa mga kiyaulungan sin Allahu ta'ala annahum yaqulun ma da'unahum wa tawajjahna illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Amo ini biasin siya butain doon aun pa rin ha mga ipon sin Allah Ta'ala mga yu syafaat madoy ning Allah Ta'ala mga yu long ta ini biasin di kato bang masakit bang hinglaon matto na pakubul hiya po niya matto na pakubul long niya sin awliya sa tulong niya tao marayolong niya matto kita mga yu syafaat kuno ba mga ini pianghin no ba kato sin aramata matto ko pa mga kakubulol apo na ay mo naman sagda-sagdahain apo mo ini ay mo naman para tong isakit wali'ul billah piya kalayo sin Allah Ta'ala ubos na pamarat saya
Ubos na yung pamungta, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dumadlaw siya sa butayan. Ha suratul Fatiha, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Inyan janji sin ikaw bilang ipon sin Tuhan, simanji ikaw pa Tuhan, iyaka na'budu. Tupot ikaw ra utuhan ko yung pagtag-ipon na wayron na dugain. Wayron na sakuto niya. Wa iyaka nasta'in, iban tupot ikaw ra, ya Allah, in pangangayuan na mo tulong iban tabang. Way na dugain. Sa miyamat tura pa mga kubol, miyamat tura pa mga budbunggaw, yating katapan-tampatan di maambat in taod. Intang na tiyo-tiyo da, makainu-inu biya o magtataod. Lumugay, kakitaan mo na imbudbunggaw yaon, hipo na sing kukuputi. May nang nasya tampat tuod bihan. Nasuway magmahi, in mga kamusliman, magmahi, labi-labi na, in mga sila aon authority nila, nagnanakura Muslim, na yaon kanila pagtagon sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Na in mga sila aon dihilan sin Allah Ta'ala ni'mat Muslim na kapag nakura hakauman niya maranin to ini. Marani amunain mag-ingkar siya bang siya makita sin hinang mungkar, hinang mangi na pupuon niya sin liman niya. Pupuon niya, malang niya to sa babiyat to ang kawasa. Hari niya kakausan, namisanda kuman dila, nasihatan, patumtuman, na amoy ini kakaus-kausan sin mga kaguruhan, sin kita niyo, wayro ni sablong tatungod haparkala lima magpuputo biyan sa kakausan, binillahi ta'ala, magpatumtum katutan niyo, mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Hari mo pa kakausan, habi ayat magpatumtum sin dila mo, inyaw hinang mungkar, inyaw hinang maksiat, di kawayan sin Allah Ta'ala, gaman hikasong simbala, hikasong sin murka sin Tuhan, hikasong sin aramala, asaba si mga yan na suway inini pagsama-samahan biya din hikapupukan niya. Na hari mo na to kakausan misan da kuman halom sin pangataya mo magmasukal kaw. Amo inlong tapangindwaan mo sila. Mangman sila hidayatan sin Allah Ta'ala. At ini kabukong kaumakog sin kakahinang hayaw. Ampayan, piagad pen pangatayan, piagad pen hinang, piagad pen katan. Pagubos bang ondeng ha mga kaguruhan, magpatumtum katutan niyo, mga yan hinang pagsakuto patuhan, di manjari, na bagtoy amahan, bagtoy dugalan, mamong palaw ni waktu na hikapagjihad. Pagjiharan ni mga kaguruhan. Pagjiharan ni mga kaguruhan, di niya pagjiharan ni mga amuin, madugal, imaastul, ha mga kakahinang bukon marayaw. Amoy ito mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ini kaida panag na ikarwa, annahum yakulun in mga sila musyrik, mga tao musyrik, tumtumon sin kita niyo. Magyan sila, mada'unahum, magyan sila, wala na mulong na siyumba. Wala na mulong na siyumba, piyangayuan. Imanuno pa, watawajjana illa li talabil qurbati was syafa'a. Wala na mulong ta siyumba yaon, ibang piyangayuan, wala kami imalup kanila, mga barhala, illa li talabil qurbati wa syafa. Malainkan nangayo sadya kami long niya nangayo sadya kami matto hasupaya sila makapasuok ka mo patuhan. Amoy na si mga tao magmumusyrik. Iban makasapat lang niya kamo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inini wala laong tabi mga nagliayo ipagdalir sing mga kaibanan magdaraawa amoy jari nila imatto magtawassul pa mga kubul na mga tao mga kuburiyon biya hinang nila ipagdalil nila ini wala nila kaingatan ipagdalil nila amoy ito yung kaptangan si mga tao magsusumba barhala ito amin mga tao magsusyirik unin dalil yarin beta sin Allah Ta'ala fadalilul qurba qawlullahi Ta'ala والذين اتخذوا من دونه أولياء
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhimun kaffar. Nyari dalilnya tay mangud ko agama Islam. Dalil sin kurbah tinyami makapasuok. Karena indawa sin mga musyrik hangkan din sa miyang pamanga kakubulan, pamanga katampat-tampatan, pamanga kahuy-kahuyan, pamanga kajinjinan, atau pamanga barhala hinang sin sila hikasuk nilaon, indaawa nila hikasuk nila sa patuhan. Yarin parman sin Allah Ta'ala. Walladina attakhadhu min dunihi awliya, iban mga sila himinang atawa kimawa susumbahun. Kimawa susumbahun dua inding ha Allah subhanahu wa ta'ala ki am imahinang long tabi gapi awliya amayat tindawa nila at imahinang nila long tabian kakasi karena bang kakasi mo na maluy ko sumuk matubihan inari yari baita nila baita si mga musyrikun si mga magsusumba simbarhala tayinguhan na tumarayo mga kakasi ko agama Islam adakala aon ding mga kaibana magdaraawa amo ini pagdalin nila si manjari kaumat tumaktawaso pa mga tomyamatay na amin mga yuko safaat ang paaturan sinsara misan palaw pun misan pa nabi nawapat na liangan da kaumat to mga yukaw ukaw nabi safaat ako yaon na nawawapat atawakan ding mga malaikat dahil ha mga tao salihin. Namoy. Amin jawab si mga sila. Yari, wala na munong niya siyumba in mga barhala malaingkan hasupaya sadya mahinang namu sila suluhan. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Wala na mulong niya siyumba sila. Wala na mo amuin long tahinang amin long tasumbahon malaingkan inyaon sadya supaya sadya mahinang namo sila suluhan ay makna niya makapasuok atawakan makapasapaat kam hadarat sin Allah Ta'ala ay makna niya himumungan hati si mga tao musyrik inyato na di manjari pakayon isab sin kita lumo aun dalil ta inini na ampadi isab kita maiyan di resab kita mabaya mahinang ini ko yan tarbilang ko ding mga tao magsusumba barhala yan mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala uno pa sabunatod inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun sabunatod in Allah Ta'ala siya humukom antara sin mga bariman iban sin mga nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw qiyamah uno na in long taim piyak sulangan nila hapag ibadat nila dihilan niyara tumbas sin tiap-tiap dihilan da sin Allah ta'ala tumbas in tiap-tiap daing kanila hadiin diin na in patut hikatumbas kanya uno pa inna Allah la yahdi man huwa kadhimun kaffar bunato din Allah subhanahu wa ta'ala di siya humidayat di siya dumin hidayat pamanga amin hidayat padaan mabuntun hahisiyuin ng himuting kanya ng himuting hanang himuting hakalam sin Allah ta'ala iban ng himuting padaak niya pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban insatay sila to amin nagkukupur di humidayat sin Allah Ta'ala ha mga at inakukupur ha mga kaayat-ayatan hakatanda-tandaan niya iban longta sin kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in surah ini na mabasa na to ha surah Az-Zumar ayat 1 mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan to tungod longta sin daawa sin mga sila na uno isab indali tungod isab pangayo syafaat pa mga tao biyamatay na sinwayroon nagaus mainkan in pangangayuan tupot in Allah subhanahu wa ta'ala wa dalilu syafa'a iman indali sin pagsapaat parman sin Allah ta'ala qaulullah ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Yaitu sabha surah Yunus ayat hang putagwalo. Yari isab in dalil tungod sin pagsyafaat ay mangayo sila syafaat. Wa ya'buduna min dunillah iban simumba sila indasiyo mga musyrik. Ha, kaya tanato na bang pag indasyo pagtago musyrik. Ha mga susumbahon min dunillah, ha mga susumbahon mapuwas ding ha Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yadurruhum, amo hindi makadihil mudarat, wala yanfa'uhum, iban di makapasan yang kanila laung tahadunya, iban ha akhirat. Ha, mo yat beta sin Allah. Sa tain agi nila, wa yaqulun may tato, nga inagi nila, haulai syufa'auna inda Allah. Yari isab in agi nila sa tanin siyong banamu sila yaun, hasupaya sadya makasapaat kamu hadarat sin Allah Ta'ala. Ay maana niya, mga siyong nila mabarhala, inamilon niya supaya inyaun makasapaat kamu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matay mangod ko agam Islam, isa kaulaw la. In Allah subhanahu wa ta'ala di hindi niya kakausan in direct nagdaak pa in Allah ta'ala bayat to insubay pa kita kumawa pasuluhan duwaing amin hikasukta pa Allah subhanahu wa ta'ala di na mga tay mangud ko agam Islam biyahan biya dasat to imian kita hadlaw mahuli bangkaw asubuhon kakausan ba si Manu siya asubuhon siya sin Allah Ta'ala yung nijawab niya hangkan na kumiyat to pa mga bud tapul hangkan na kumiyat to pa mga bud bunggaw yatin mga katampat-tampatan mahayo din ito sabab di mo kakausan ni Allah inhirihil mo kako insubay ako mato subhanallah piya kalayo sin Allah Ta'ala natanto na sadya na ini mga yato di to kakausan sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan di pahadunya mga tay mangod ko agam Islam buhi pa kita na hidayrik na to na pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita mag-ibadat unong-uno na in kabay tahalom sin Quran ibanding hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod sin ibadat doon kita niyo karna amo yan in hikatay ma sin ibadat sin kita niyo na tungod sin syafa'a pagtago at syafa'atu hiya tawassutu li ghayrika في جلب منفعة له أو دفع مضرة عنه إن pagsapaat mga kakasiagam Islam hiya tawassut li ghairi amuna in pagpatiot haduaing hamaksud dumihil kamumpaatan yajlibu manfa hamaksud yato hangkan ko dimihil nagpatiot maon supaya dumihil aun longta kamumpaatan atawa kakarayawan kaniya atawakan aw daf'i madarratin anhu atawa isab aun longta min tumulaksin kamudaratan dain kaniya hangkan kaumiat tumangayo apaat biat na kana ghalibul jahiliyin ya'taqiduna anna alihatahum tatawassatu lahum indallah fahum ya'budunaha min ajli an tashfa'a lahum inda rabbihim wa hadha i'tiqadun batilun li'annahu iftirahun 'ala Allah lam ya'mur bihi nabiyyun sallallahu lam ya'mur bihi nabiyyun in kauna sin mga kamatauran sin mga tao awam labi na hamasa sin jahiliyah haway palong ta in pamandu sin agama Islam nin sila tunangangahagad sila habunatod in mga amin aliha pagtagon tinamin mga barhala susumbahon nila duwaing ding ha Allah subhanahu wa ta'ala amin tatawassatu lahum indallah min makapatiut kuno amin daawan nila makapatiut kuno amin magsuluhan nakapatid kuno magsuluhan tumawang kanila hahadarat sin Allah Ta'ala siyumba nila karna sadya kuno fahum ya'budunaha min ajli an tashfa'a lahum
na siyumba nila hakal na sadya kuno makasapa at kanila hadarat sin Tuhan nila Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyat to wa hada i'tiqadun batil, inyat to mga taymang da agam Islam i'tiqadun batilun, inyat to i'tiqad pangahagad batal way kasabunalan niya kana bunatod in pangahagari habihayat to inya to ragbus niya kaputingan pa Allah subhanahu wa ta'ala kana wayroon nakarakan niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amoyat to mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na in miabot na in waktu sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala na kasungan na to da kasupatan na to da in pangadyan sin kita niyo murah-murahan papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan harum ini na amayat to mga kiyaulungan sin Allah ta'ala man yutulong ta labi-labi na amin las pangadyan sin kita niyo amin tungod sin amin kurbayaon amin huminang kau hikasuok mo ba sa Allah ta'ala salta himinang pakita mo amin patiutan suluhan para doon amin long mo biya mahinang mo pa amin daraakon na inallahu ta'ala di na maghajat habayat to mga kakasiko agam Islam. Yang langan ka to sinagamata na us-uson na to sa uton na to lagi inallahu ta'ala sangat kawasa sangat makaingat da sin uno-unin hajatun sin kita niyo di na magkakunahan in subay pa aun suluhan sin kita niyo dahin dunahon inangan na to pa mga biya sindikato na yung kaywanan di ni na hinangan nila pa amin biya piyak dalil nila pa bialaw na sin sultan di biasin nakura di ni di kolong na makasuok yato dalil akkal sin sila hangkan inagamata bukon dalil akkal bukon dahing haak amin akkalon sadya sin kita niyo na piyak dalil nila biya dahan long niya atin ay biya tungod pagsuok pa Allah subhanahu wa ta'ala piyak dalil nila bang kolong niya kita ba kolong niya matukaw pa mga gobyerno matukaw pa mga president hindi isa kan makasuok mag-us-us magtuy bang mayroon representative at bang mayroon biya mga hinangumusuluhan din doon na ayaw na to hipanghiningod in Allah subhanahu wa ta'ala ha mga makhluk ha mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kana inyat to sarakula di manjari kana inyat to kabungsihan sin Allah ta'ala biya da kita tinya nang himuting hakatan piaturun biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan na papagbarakaton sin Allah ta'ala indom ini ihilan kita niyo pamasi-masi amoy inlong ta kasambo sin ginhawabaran amoy kasambo di hadunya labi-labi na hadlaw akhirat sa tabang maning kita niyo amoy inlapason ding ha mga uno-uno katan aramala piya amoy inlong ta tatandasan piaratong katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuli na halapal baid sin kami wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah